Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphilake. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje, awukhe usho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngilethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Ukuze ungaphuzi lezi ndaba ongakwenza-ke njengamanje ukuthi-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana lithi-ke kuhleke abantu-ke laphana-ke kwenziwa uZuma-ke laphana-ke enza-ke ihlaya-ke impela-ke elithrendayo-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke ethi thatha le nto-ke iyaphilisa-ke ebekhomba-ke laphana-ke uphawu le-MK-ke lapha. Kodwa-ke angifuni ukuthi wezwa ngami-ke mina-ke phela into nje udlala-ke ividiyo-ke uzibonele wena-ke. Mina-ke sengicela lapha usibonile ividiyo-ke laphana-ke ushiye i-comment-ke laphana-ke kuma-comment section-ke ubhale ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke alo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese ucindezela nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhe usho nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So ongakwenza njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezele ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Kuyaphileka nakho. Nizwile kubaba thathani lokhu. Kuyaphileka nakho. Hayi kuyaphileka futhi. I-MK iyona yona. Impela. Iyona zonke labantu abamnyama. Thathani-ke kuyaphileka. Ngithe ngizwile ngoba uNcamalala. Hayi kuyaphileka. Amandla. Kuyaphileka. Ne-Women's League phambili. Did you stop it?